کە بەڕێز دکتۆر هەڤاڵ سدیق بەڕێوەبەری گشتی و بەرهێنانە لە دهۆکەوە لەگەڵمە بێ و لەگەڵ ئەوە باسیێن بابەتەکەم. دکتۆر سڵاوت لەبێت ئەم کاتت باش. دکتۆر ئەو ڕێنماییانە وردەکاریەکەی چییە کە دەرچووە بۆی کە ئەم پرۆژانەی کە هەیە تەواو نەکراوە دەست پێ بکرێتەوە و هاوڵاتیان بتوان بە زووترین کات ببنە خاوەنی یەکەکان و تۆمار بکرێ وردەکاری ڕێنماییەکە چییە؟ بله، ڕێز و سڵاف بۆ تە و بۆ هەمی بینەرێن هێژا. ڕاستی خۆشبەختانە سەردەمێک کابینانەهەیە حکوومەت هەرێما کوردستانê چەندین پرۆژە کێشێتوان هاتنە چارەسەرکردن کە پێشتر ئەو پرۆژە هاتبوونە ڕاگرتن ji ber çend egereka çê egerên aborî bin yan jî egerên dî bin lewma wan projan da jî hemî xweşbextane bi serkeftî hatine encamdan û xilas bûn rêja encamdana wan gehişte sedê sed û hatine radestkirin bû hawlatiyan bû wan kesan evên ku pêştir ev şiqe an ev êkên akincîbûnê kirî bûn. دیسان همی پیک هاتین خدمتگزاری جی دست پیکرین که بگهینی نوان پروژه چه قطابخانه بیت یا بنگه تندرستی بیت و همی خدمتگزاری باید هاتی ندابین کرن. ما هندک پروژه دی هبون که اوجی سال 2024 دا بریارا دستا و برهنان همیجی هاتنا چاره سر کرن و کار التداته تکرن و دلوان نزیکا دا او پروژه جی دبدومایی کن و دهنا را دست کرن بو وی خلکی اوید کو مستحق بنا مافت دا هبید. سبارت تومار کرنا اوان ایکن آکنجیبونه اوید کو دب ناویوان هنه تومار کرن آنجی ام بجین بنا تاپو کرن چونکه وقت پروژه تا درست کردن الدست پی که گری بستک تا درست کردن دنافبرا بکری حوالاتی و کمپانی و او گری بست تا پسند کردن الریوبریا مایا گشتی بس با الدیو دا پیدوی اف یکین آکنجیبون بین تاپو کردن الریوبریا تومار کردن خانو برا. خوشبختانه سال 2024 بریارا سروک حکومت هرما کردستان رزدار مسرور بارزانی بریار درچو که پریکارن تومار کردن کین آکنجیبون یعنی بین آسانکاری تدابیت کردن و دیسان رسومات توانجی بین کم کردن که پیشتر 3 ساده بو بونه 1 ساده و سبارت ریکارن تومار کردن جی ما بو داکو آسانکاری بین کردن ریکارن اندی روتین بیت کم کردن الشاروانی ایکه کاتا دامزراندن که نونرت ما اتدا و نونرن دایره تخطیط و نونرن تاپوی و اف ایکه دیا تایبتمند بید بو دکتور هەڤاڵ پارێزگای دووهۆک چەند پرۆژەی نیشتەجێبوون هەیە و چەندێکیان تەواو کراوە چەندێک وەستاوە کارەکانیان ئەگەر بە ژمارە پێمان بڵێ. بله ما تقریبا نزدیک 40 پروژه آکنجیبون الپارزگاه دو که تهین وکی من آماجه پیدای گلک شوان پروژه تاتینا تمام کردن و تاتینا را دست کردن بو خلکی بس هندک پروژه او بو نجبر اگرین آبوری و هندک اگرین دی که هاد بونا را گرتن بس وکی من آماجه پیدای که مدیسان اف پروژه دانه هندک و برهنر دیت سرکفتی و شیان اوان پروژه تمام بکن بشوی که ریکو پیک و هاد نرادست کرن بو خلق کی دی اوید مایی او جی کار السرته تکرن او جی زیترین وقت دهنه خلاص بن و دهنه رادست کرن بو هولاتیان. باشه دکتور زو بشک ل پروژه کان مۆڵەتی کارکردنیان لە دەستەوە بەرهەنان وەرنەگرتووە یان لە شارەوانی وەریان گرتووە یا خود لەلایەنێکی دیکە ئەمانە هیچ کێشە دروستەکە لەم کەرتەیە بۆ ئێوە؟ بله راست هندک پروژه هین که اگر زوی و برهنری بخو بید یعنی عرضی وی بخو بید و حکومت ندا بید او مولتا آواکرن الشاروانی ورد گرید اوها ملکه که خاصه یعنی ام تدخل ادوان کاروبارا دا ناکین چون که مولت انک ما ور نگرتی مجرد مولک تا آواکرن الشاروانی ور گرتی و او و برهنر في حالتی دا الدیف رنمایت و برهنان
مقيد نية أو خو يعني عقدك أنجري بستك دي فروش تهولاتي ودي إكسر بو تماركت الريفابريا خانو تماركرنا خانو برا. باشە دکتۆر ئەگەر پرۆژەیەک مۆڵاتەکەی لە وەبەرهێنان وەرنەگرت بێ لە بەڕێوەبەرەتی گشتی لای ئێوە مۆڵاتەکەی وەرنەگرت بێ بەڵام کێشەی هەبێت تەواو نەکرابێ ئێوە چۆن مامەڵەی لەگەڵاکەن؟ وەکی من ئاماژە پێدا چ پەیوەندی پڕێڤەبەریا وەبەرهێنانێ نینە ئەم تەدەخۆلێ ئەدڤان مەسائیلادا ناکەین ئەو کەسێ کە ئەو یەکەیە کڕی شێت ئەلدیف وێ گرێبەستێ ئەوە هاتیە ئیمزاکردن دە ناوبەرا وی و کۆمپانیەدا پرێکا دادگەهێ داخوازە مافێ خۆ بکات ئەگەر هاتوو مەثەلەن ئەف ئیکەیە ئان ئەف پڕۆژەیە گیرو بوو تەخیر بوو و وەختێ خودا نهاتە تەمامکردن شێت داخوازە قەرەبوویە بکات ڕێکا دادگەهێ بس يد ما يوت تايبات من أبوابر هنانه الديفرين مايا أم نوكا حسابك بانقي بو مستثمري فت كينا أم أو كسي كي أو كان جيبون تكريد أقساط خو بتا و حساب بانقي دا داخل كات اكسر رادست وبرهنرينا كات أفها ادبيتا جرينتيك ضمانك بو ما في وي كسي وي هولاتي أو كو اكي أو كان جيبون كري اگر هاتو پاشا روژ مثلا هر گرفتك تعداد چه بود داکو بگهی تمافخو باشە زۆر جار دکتۆر هاوڵاتی ئێوێت ببێتە خاوەنیەکەیکی نیشتە جەبوون ناچارە پێویستی پێیەتی ئەو کۆمپانیایی کە هەستاوە بە جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە و لایەنی فرۆشیارە بە هاوڵاتی بە شێوەیەک گرێبەستێکی ئامادە کردووە کە هەر چۆنێک ئەم هاوڵاتی ئەم کڕیارە واژۆی لەسەر بکە هەر زیانمەندە ئێوە چۆن بە دوواداچوون بۆم گرێبەستانەکەن ئێوە چۆن چاودێری ئەم گرێبەستانەکەن کە ئایا کڵێشەیەکی تایبەت هەیە کە ئێوە داتان نابێت کە هیچ نەبێ ڕەچاوی بەشێک لە مافەکانی کڕیارەکە بکە؟ بله هر پروژه که یکی ناکنجیبونت فروشت خاولاتیان نوکه اما میکانیزمی که بو وچنده دانای و زیاتر پریکوپیکیت هاتی نارخستن که الدسپی که ناچه بید بفروشید حتی که رجاوه نگهیتا 10 ساده پشتی تینا فروتن پیدویه بو هاولاتی الگریبست دا دیار بکد که پیکاتن اوی پروژه چنه که چه تیدا های وینه که سایت پلان و نقشین پسندکری ریوبریا ما به وها پیج بکد و بو دیار بکد و هاولاتی ما فی هی سردان ریوبریا ما بکد بو که اوان چتا همیا تأکید بکد و دیسان و برهنر ملزمه که اوی گریبست بین تا ریوبریا ما یا گشتی ام پسند بکین و ام جاره کادی همه مراجعه بکین اگر مدید مثلا فقره یا تیدا نت برجواند یا خلکی دا یا انجی الوی حالتی دا ام تدخلت کین و ام نچارت کین گریبست تعدیل بکین و دیسان بو پارستنا ماف حولاتی نوکه ام سرپرشتیا پروژن و برهنان میدای نف نویسینگیت اندازیاری و اپریکا تندرین که ام اعلان کینو گریبسته که چت کن گل نویسینگه که هندسی و اف نویسینگه ها تیم اندازیاران ده آماده مقیم السر پروژه و روزانه دیفچونت کت السر کوالیتی پروژه السر انجام تاقیگه مثلا اوید کو روزانه ببنه فحصا چه آسن بید چه او کلوپلن تینه او کرستیب تیتا کار اینان بو آوا کرنا پروژه دا و حیوانه موقفی الدنه ما و لجنت مایت اندازیاری بشوی که دوری سردانا پروژه کن اوه همی افریکاره ما فی حولاتی اتپارزید الدیماهی که داکو او حولاتی او کو پروژه کری او کو یکی آکنجیبونه کری داکو بوی شک نبید دمی کود بینید پروژه الدیف وان نقشه نهاتیت چکرن دیفی سایت پلانی نهاتیت چکرن دیفی کوالیتی او نهاتیت چکرن یانجی العقده دا او تفاصیل تداتی ننویسین سرپیچی هاتیت کرن و دیسان فقره که دی العقده دا و برینری نچار کن که اضافه بکد هر
اگر اتماع خدا پروژه تمام نبو نچاره حیوانه و غرامه که آن قربوه که ابدتا وی کسی اوید ایکه یا کنجیبونه کری دکتور هەڤاڵ ماوەی ساڵێکە وڵات بە پرۆژەکانی وەبەرهێنان وەستاوە ئایەکەی دەست پێکاتەوە لە پارێزگای دهۆک چیتان کردو بۆی کە ئاراستەی وەبەرهێنان بگاتە کوێ مۆڵەت لە چ بوارێکدا زیاتر مۆڵەتتاندا و بەرەو کوێ ڕوات ئەگەر بە کورتی پێمان بڵێ سپاس دەکەین. بله راستی اگر وقتی که پارێزگاه دو که قیران آکنجیبونه هبولا ما چندین پروژن و برهنان مولاتیان دا پروژن آکنجیبونه بس الویدی مایی که مدیدی که پروژه زور بون ما و برهنان آراسته کری بو وان پروژان اوید کو پیدوی به هبیت الپارێزگاه دو که دیسان وکی پروژن پیش سازی نه پروژن گشتیاری نه و دیسان یت کشتو کاله چاندنه دیسان الدیو بریار سرو که حکومت که کار آسانی بهتا کرن بوان دورن که اوین کم گشه الویره جی پروژه بینه درست کرن لو ما ام پلان آمده او که و برهنان آراسته کن بو وان دورن کم گشه و همی کار آسانی بو بینه انجام دان لو ما نکم حاليا البلان آمده پیدوی پروژه آکنجیبون نینه چون که زور تاتینا درست کردن و سر توانیت کم بینو هر حالات یک شد نرخه که گنجاو یکی آکنجیبون دست خوب بینید بس با ترکیز ما سروی چنده وان پروژه هم درست بکن اوید که دریون کاری پیداد کرد بو گنجت ما دیسان بو پاراستنا آسایش خوراکی ما ترکیز عمل سروی چنده که دورا پیش سازی خوراکی زیادتر پیش بخین و زیادتر وان کارگاه خوراکی لی درست بکین و بر همه جوتیاران زیادتر ساخت کینه و پلانام هدایم. بله برای دکتور هەڤاڵ سدیق بەڕێوەبەری گشتی و بەرهێنان لە دهۆکەوە ڕاستەخۆ لەگەڵمان بووی سپاس بۆیەوە.